Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. ثم الحمد لله يهدي إلى الطيب من القول ويهدي إلى صراط الحميد. أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدبه ربه فأحسن تأديبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الإخوة في الله اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Mga kakasih agama Islam, alhamdulillah munaring hakatan tukbal na ito yung pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Labi-labi na impamuji harap kaniya. Siyain puunan sing kita niyo katan. In kabuhi sing kita niyo. Iban sin kabuhianan na to dahin kaniya. Asabab yan subay hadya na to. Titilo sa ginawaran na to. Pabuntulon pakaamuhan amin piag marayaw kato taniusin Allah subhanahu wa ta'ala. Jari ha waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala tiyo pangadjian sabutun na to in sabab sin pagpapanjari sin Allah ta'ala kato niyo. Kaya nganan kita niyo manusia in puunan niya hatu tumpukan jari siabot kato taniyo suratul Baqarah
basahon ko in mga ayat dahil hapanagnaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض وزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا آمنا قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Itu tumpukan si manusia. Amin nagpakikila, nag-aagama pa Allah subhanahu wa ta'ala, sumagawa na bahagi nagtu. Doon nahato ini, timay tayin, taod sin tumpukan, alaw man sing gumaini. Muna tumpukan, biyay takato tanyo sin Allah Ta'ala, tiagnaan niya iwan sin, kalam niya, huruf al-muqatta'a, amunain, huruf, guta-guta, atawa bugto-bugto, maksud niya, suway mo siya sahun haamuin, tiap-tiap, huruf, bukon siya lansalon laong sin bahasa ta. Amin lang kusunin pagbasa kaniya. Tumagawa imyan kaw alif, lam, mim. Yan daing hamanga ini biyay ta alam sin Quran. Sumagawa Allah Ta'ala raim makaingat bang uning kamaksuran niya. Mga unmano siya mamay ta imana niya bihayni inyan tukod-tukod nila. Sabab misan indaak sin Allah subhanahu wa ta'ala wala dan na may takat o tanyo sin kamaksuran niya. Tumagawa, ibiyayta na sadya si mga mananapsir, Allahu ya'lamu bimuradi aw a'lamu bimuradi. Allah ta'ala ray makahati, makaingat panguning kamaksuran niya. Ambok deng hamujizat sin Quran, amin siyukat sin Allah ta'ala, hamanga sila amuin namuko isin kitab Al-Quran amuin papagawa undeng kanila bang sila maka pagawa bihan ini labiring sinha Quran mahamulya na mga inikatan sambil pa waktu na to ini matao diyan nag ini himumungan biya sa pantun sa kaula-ula labi im pangingat nila ring ha Allah subhanahu wa ta'ala tungod pa pag-aga masintuhan. Di majat halawman na to.
Impagyanon doon, dahil huruf al-muqatta'a, Dhalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin. In kitab, pag-ianon, Al-Quran, ini, wayroon pagduwarwa. Sabab matarang siya. Ingkabtangan niya, maluhay hatihon, hamanga sila Arab, makahati sila katan, manguning kamaksuran niya. Diha. Na, panghidayat ha mga tao, nagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naisisi mabaya siya kahidayatan, nasuy siya magmabuka pa Tuhan Rabbul Alamin. Tuhan nagpapanjari kaniya, Tuhan dimihil kaniya kabuhi, iwan singkatan kabuhi anandeng nga Tuhan na Rabbul Alamin. Way makarhil dugaing. Way makapagdaaw, waing katan, piyag inumakan niya halaw man sing gumiiniring, hatuyo niya, iwan sing gaos niya. Inyan katan deng Allah subhanahu wa ta'ala. Alladina yu'minuna bil ghaib. Sifat si mga bariman pag iyanon. Amunain, hambuk doon, muttaqin. Amunain mga sila nagparat saya. Sin, pag iyanon ilmul ghaib. In Allah Ta'ala, gaib ka to niyo. Wala na to pakikita. Malaikat, wala na to pakikita. Inadlaw akhirat, wala na to. Kaya, hatihan bang uno siya. Sumagawa, nagparat saya imbar iman. Uno-uno imbiyita sindaak, sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kaya kahagad nila. Di sila sumulang hangkan na sila tiyag bar iman pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa yuqimuna as-salah. Dahil mga sifat nila, amo hindi sila langta magtatahala sin sambahayang. Bang dumatong na in waktu, makauna pa sila rin sin waktu yaon, harap palugal pag-ibadatan. Di sila ini tahala sin waktu. Sabab muna siukat kato sin Allah Ta'ala in waktu panagnaan, amo na in sarayaw-rayaw. Labi-labi na adlaw Jumaat, bihaon. Subay kita, amin makauna pareng ha, waktu piyag, tukunan sing kita, iwan sin Allah Ta'ala. Amo na yung mga kamasjiran. Biha, pagtawakon sing kamaasan niya tulong niya langgal, paglalanggalan sing katan mag-ibadat. Biha. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Uno-uno na sadyain para tungon sin Allah Ta'ala maun ka nila rin ha mga rijiki, amo hadyain hipaggasto-gasto nila. Di sila dumaot dugaing. Di sila tumangis bangkulang in, dumatong palang simbay nila. Sa sumagawa, magsabar sadya. Bang isab mataon, sobra-sobra, magsukur pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sipat da isab yan to si mga bariman. Amin sifat maka-ajaib laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ajaban li amril mu'min, maka-ajaib mu'min. Idza asabahu sarra syakar fakana khairan la. Bang paratungan siya sin Allah Ta'ala kasandangan, magsyukur pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza asabathu darra sabar. Bang siya paratungan sin Allah Ta'ala tutukasan, magsabar hadya. Di sila amuin launta tumayak silima nila pamano siya pagkahi nila. Biha. Gamayan, di mo kakilahan yung kahalan nila. Amo na yung biya si mga sifat, si mga tao, mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil limpal halam sing Quran, ing kasabar nila. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Sampai magbakkas impagsandal nila. Sin ini pag inumakan nila, bangaon kikita nila labi rain ding kanilain, biya mga kalamma paunahon nila. Misan amin pag yanon amura kumanin hisungit nila palam sinsimod nila, mapaag nila pa yung mga yadto. Diha. Naamoy at yung mga sipat sa rayaw-rayaw,
kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala ay ipon niya. Amo yan. Walladina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Amoy na mamarat saya sin uno na napanaog sin Allah subhanahu wa ta'ala maun paraak niya manimpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban sin mga daak katan nakauna ring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam piya nga kakakaran sin mga bariman. Way piagbiddaan sin karasulan, daak sin Allah Ta'ala, nakauna iwan sin kahinapusan niya. Iwan sin kahuhurmatan, dirihilan sin Allah Ta'ala, patiap-tiap hambuk din kanila, yaon, jukup-jukupan, amuin, kahurmatan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena sin, pagpasampay nila sin daak niya, pa tiap-tiap kauman kiarurunan si mga daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan yan. Amurakuman in kahinapusan niya, pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in siya diaak pakatan alam saplag. Bukom biya sin nakaunayad to, tiap-tiap kauman sadya. Bihan, doon. Aun doon kauman yaon, aun parahan daak, dito kauman ito parahan daak, dito hambukad to, amura, bihan to, sa pantun niya. At ini mga silad to, aun waktu mag-abot, iabutiin, daak sin Allah subhanahu wa ta'ala hajaman. Bihan. Bukom biya sin Rasulullah, siya na yung kahinapusan, sabab siya na in khatamul anbiya wal mursalin. Siya na yung kahinapusan, Nabi Iwan, Rasul, daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, in mga sila ini, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sila na ini in tutugin hidayat sin Allah Ta'ala kanila. Amo na mga sila bariman. Iwan sila na ini makadauhat sin sa taas-taas darajat tutungbasan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hadlaw kana-kana. Hadlaw akhirat. Magkasannangan. Amoy nintumpukan panagnaan, mga bariman. Hati niya, aun tiap-tiap, kauman, kaya parahan Rasul, aun doon, tumpukan bariman kanila, hajaman nila. Diyan, kataan, aun. Bukon sadya yung pagyanon doon, han, ummat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inaun pag-iman. Sabab sibu sila kataan, impang Hindu. Paamuin pagtag-ipon tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Wayron sila naraakatan buat malaingkan nagsibo sila impang daak sin Allah ta'ala amuin ikhlas tunggal patuhan Rabbul Alamin magtag-ipon. Bihan yan. Na yung pagtag kanila katan Muslim. In karasulan Muslim sila kata. Bukod sa nabiyaon waktu in kaibanan panganal nila impagyanon Muslim amurain ummat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukon kataan sin daak sin Allah Ta'ala Muslim sila. Iban na sin miyagad nagparat saya kanila. Amo yan. Ini karuat tumpukan. Innal ladina kafaru sawaun alaihim aandartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Amo na yung mga sila nagkupur. Unin hati si pagkupur. Impagkupur, amin tabunan mo in sara sintuhan, palabihon mo in akal mo iwan pikilan mo. Amo na yung pag-aagamahan mo. Bihan. Matawad nag-aagama, halaw man na to ini. Yung pag-aagamahan niya, amo na yung sahawat niya, amo na in hawa niya, amo na in kababayaan niya, halaw man singgum ini. Biyayta sin Allah Ta'ala, Rasul SAW, ara'ayta man ittakada ilahahu hawa. Nakita mo na lang niya, ina mo in nagtatag-ipon hawa niya, amin kabaya-bayaan niya, mga uning jatuhan, sa tangyanan sila kupur.
Pagyanon kupor, amin magtatabon. Sabihin asalan sing kalima kupor, amin mga tao mag-uuma. May sila tiyag kapir, mag-uuma. Sabab magtatabon sila simbigi, hitanom nila palupa. Tabunan nila ang paus, doon haon ang pabusukan sin tubig, na tumubo siya. Na yung pagtag kanila kapir, atin na magtatabon simbigi, sintianom nila. Bihansanin asalan niya. Nasa harap maripapag-agama, amo na yung nagtabon sin Allah subhanahu wa ta'ala, ginhawawaran nila, niyakad nila. Bihan. Naruwain sipat nila, biyata doon ha ini. Laung sin Allah ta'ala, sibo da, paanibon mo sila, sing kakahinang mangihihinang nila, ibig hindi mo sila paanibon, di na sila magparat saya. Naamoy ni original kafir. Iban in mga sila iniway kapiligruhan. Sin Muslim doon kanila. Bihan. Iban in sila, di mo sila manjari binasahon. Di mo sila manjari laukan. Bihan. Sabab aun kapatot nila dito hadarat sin Allah Ta'ala. Biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, way makasud sulga mu'min sa kaino di makawa sin kafir kisasunin pag-akal niya kafir di hadunya ini. Damikyan way makasud kafir palaw narka sa kaino aun hak sin Muslim doon kaniya subay niya hikarihil. Ayaw pa ka manusia beakato misan hayop binatang kisasunda sin Allah Ta'ala. Bihan. Isin nakapanglaog din nga hayop, pagkahin niya hayop, kisasun sin Allah Ta'ala hadlaw akhirat. Katan. Bihan yan. Naayaw rin kisasunin kita. Biwistain ang malta, mataod matiyo, doon iban adlaw, inyan katan, siyusulat si malaikat, di kita makatangkis. Sarta sumaksi ka to, inudyot pamarananta, sing kakahinang tahadlaw ka na. Amo yan, mga katawtay manghuran ha agama Islam. Na, inilang sin Allah Ta'ala, khatamallahu ala qulubihim, wa ala sam'ihim, wa ala absarihim, ghishawatun, wa lahum adabun azim. At niya, diulan na sila sin Allah Ta'ala, kabayaan nila. Sabi ng Allah Ta'ala, magduul hadya. In pagduul niya, kaadilan niya. In kaadilan sin Allah Ta'ala, papagbayaon kita sin kabayaan ta. Sumagawa, in pagbaya ta, bukon siya, ini lugnak katandihil kato. Hababaan sin, pagbaya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Papagpion kita niyo, ang pagpi na to, sa sumagawa, in pagpi na to, damikyan. Halaw man sin, pagpi sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bihan in katan. Na, doon na ini, biyahita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaka syai'an wukila ilay. Uno-uno in ta'allukan sin pangatayan sin manusia, amun kaibukan niya, kabaan niya, hinangon doon siya, mamuasin Allah Ta'ala kaniya. Ipagtawakkal na sin Allah Ta'ala kanya, yung ginawabaran niya, pabaran niya. Siya na magbaya-baya simbaran niya. Puas na in Allah Ta'ala. Maana niya, way na hidayat, sintuhan na ito Rabbul Alamin. Nabang way na hidayat, maghinang na dyan ito sin kabayaan niya. Uno yung matali niya. Hakan nakakitaan mo yung mga tao, mga ngakal, hapag-agama. Bang siya nakahinang kasaan, pasal sin katakabulan niya. Biya na sin kafir. Patumtumon mo, di na kumahakat. Di mo patumtumon, di na siya magparat siya, di na siya kumahakat. Mayta, sabab sing katakabulan niya on kani. Inta o manghindo, sinbukon amo, bang mo nasagda, dogalan siya, hambuk yan dahil hasabab sing katakabulan niya. Aon tao patumtumon, muri siya tumayma, sabab sing katakabul halam sin jantong ni. Amuan in mga kafir pag-iano. Na, amo inin tumpukan, 2. 2 hikaruah. Amo na in kafir. Tumpukan 3. 3 hikato. 3 hikaruah. 3 hikato. 3 hikaruah. 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 3 hikaruah.
wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Aun deng ha mga manusia. At inabukon sa katan manusia. Dain ha mga manusia. Tumpukan si manusia. Magkabtangan sila in sila nagparat saya patuhan. Iban nagparat saya pa adlaw akhirat. Piyuting sin Allah Ta'ala. Siyugpatan hakay napusan sin ayat wa mahum bimu'minin. Ay way sila nagparat saya. Bukon bunalin pagparat saya nila. Bihan. Na matawad manusia, kakitaan mo, sumud palam si masjid, mag-ibadat, magtubihan, way mo kaingatan, aon katitipuhan alam si bigay jantong ni. Katitipuhan mo na patuhan, katitipuhan hikaruan niya, katitipuhan pa, mga sila bariman. Sabab yung pangatod kanila si mga bariman, bihan, na uylong ni mareho pakarehawin, pag-ibadat ngayon. Nakalabi pa rin kako. Biha. Biha to. Amok waktu in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsasambahayang iwan si mga kasahabatan na kakita simbihad to in Luparagbos. Salta sindayaw himumungan ing katantang hahinang hapag jihad amin haunahan ding hakatan. Nabiya ita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam intao yan long niya kwansan. At iniyan siya, bukon siya mu'min. Diyagahan sinang bukid to. Amin na may ta'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinsipat niya yan to. Kitaon ko to udlaw niya. Wayroon makaatok kami katani ni. Wayroon biya sinamin isog niya. Umatuha sa truk. Nahambok waktu na aunin buno. Nahaul. Napaghaul kaniya bihan. Di niya kasandalan ng sakit sin ini kimugdan pabaran niya. Uno inihinang niya. Kaya niya inbudjak. Ang panibiyutang paraghal niya. Ang panibiyus do simbaran niya madto. Mihatay siya nagpatay simbaran niya. Amo ating pagyanon sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati niya bukon ka-ikhlas inuno niya. Ipagpakita niya hakatanta nin siya maisog. Yan hadlaw kana bihadtura. Dayin ha mga jumatu hadlaw akhirat. Asubuhon sin Allah Ta'ala yung magbabas sa Quran. Asubuhon sin Allah Ta'ala yung tao mataod sin. Bihan. Iwan sin magjijihad pi sabilillah. Lang niya unon paghinangon mo rito. Hadon niya. Iya ka magbabas sa Quran. Nalang niya basa ko Quran. Bihan, kahna mo ya Allah. Aputing mo lang niya. Hanggang kau nagbasa, supaya kau bantugon, maingat kau magbasa, maluuin tingog mo, makatan. Hati niya bukon, karna Allah. Itilo, tilakbo pala mga pinarka dyan. Indayahan. Ikaw lang yan hinang mo rito. Nalang niya. Magdila ko tao, kuan katantan bihay ni. Magtawang, magtumari. Bihan, along niya puting mo. Kadabta. Puting mo saan? Sa hinang mo yan to, supaya ikaw mabantog. Inikaw mataudsin. At iniyan ka niya riya. Wayron pahala, sin maghinang riya. Na ikaw isablang niya magjijihad. Unin hinang mo rito, nalong niya, iubos ko yung katanwakto ko. Sampay lang niya na, nasabil ako. Alam niya puting mo. Puting mo lang ni. Hangkan kau nagjihad at supaya ko mabantog, maisog. Bihan yan. Yan dahing hamanga, subay na to, hatihon marayaw. Na, in pakaradyaan, sin mga sila, bariman, aun upat sipat beta doon kato taniyo biya sin sipat na batbat na to kain na subay siya nili karagdagan doon siya kaupatupat kaisa niya beta doon haon sipat sin mga bariman amo nain
Biyay ta doon ini sambil si mananapsir, pakatan manusia, beriman. Si budain kaaunan niya Arab, iban bukun Arab, iban sin ahlul kitab, subay siya magsipat sin upat sipat, nasabot. Biyay ta doon ini, banglaw niya kaigan siya hambuk katinggalan, dahil nga upat ini, na di siya pamatag jukupin pag-iman niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaisa niya, al-imanu bil ghaib. Unang piyang da akan kato, magparat siya sin ghaib, wala takikita. Nagparat siya kita pa Allah ta'ala, wala na to kita. Parat siya kita niyo pa malaikat, wala na to kita. Parat siya kita niyo pa, adlaw kiamat, sinaon siya. Inya to katanta, magad dito, iwan law niya, magparat saya, haraak sin Allah Ta'ala labi na in pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iwan sin katandaak, sarta sin kitab diara nila katan. Piyamarat sayhan na to, uway piagbidaan sin hambuk din kanila, hadarajat, di kita makayan, ana in Rasulullah, amin nakatayang nga katan, bukun. Aun hadyayan sabab doon haon, in manusia aun piagbiddaan sin ako iban ikaw. Wa faddalna ba'dukum ala ba'd. Aun kalabyahan sinambok manusia wala doon manusia iyon. Sa aing kalabyahan niya iyon wala doon haon, aun kalabyahan sin iyon wala isab doon kay mo. Mahita uno yung maksud niya hasupaya makapag sulot-sulot im manusia. Kagunahan mo siya sin hinang niya sa mo siya dahon magsulot-sulot. Dahon mo magbagay-bagay supaya maaon ng pagtulong tabang. Pang maaon ng pagtulong tabang, sumud ng pagkasilasa. Pang maaon ng pagkasilasa, way nahiluhala halawm sing kauman. Bihan sa ni maksud niya, si pag-ianon magtay manghuda akama. Amo yan, mga katotay manghuran, hakama Islam. Na, amo iniin, kahinapusan niya, laong niya yukhadi'una Allah walladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Sifat sinamin hikatu laong ta amo na yung sifat si munafik. Im munafik amuin tiya tapok nila in amuin akibat mangi. Inyat nila mangi muna napatuhan paraak iban manusia nag-iiman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga impialalahil nila, piyakikita nila, ay nayaunin dayaw katanta. Biha. Nasa mataod sipat biyay takato doon sin di manjari. Maghali na kaw. Kanila. Kaysa niyang pagputing. Karuan niya hayanat. Hikato niya, bang siya rumamagtukon iban ikaw, nari niya hipagtunay inyadto. Dahil ha mga sipat si munafik. Mataod pa rin dito. Ambok dahil ha mga ini, biyayta di haayat siyam, yukhadi'un Allah. Titipon nila in Allah Ta'ala. Iaakkalan nila in Allah Ta'ala. Iwan sin mga bariman, walladhina amanu. Titipon nila, sa piyakikita nila mga bariman, mayta. Biyata doon ini mahaba ini story niya, riwayat niya, mayta sila, ini sumuok pa mga bariman. Pasal aun puhungon nila. Bang aun puhungon nila, magmarayaw sila. Ipakita nila in lali nila roon, indayaw nila. Kaso makawa, yad turain, bingit halawm sindaghal nila. Sabab sifat si munafik laumsin ini tausog amo na yung pagyanon lang niya bingit halawom lansok hakwa. Mabuntol bang mo kitaon ini lakutabiat niya sa sumakawa yan to yung bingit halawom sin daghal niya. Amo yan. Yukhadi'un Allah walladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Inti po nila, iakkalan nila, ginawaparan nila. Biha, nari mo ikasusa, yung mga yan katan. Wa ma yasurun, wala nila kaya na naman.
inhinang nila ito. Panganal nila ito, natipon nila yung Tuhan. Natipon nila yung bariman. Way, baran nila yung tipon nila. Bihan yan, in kasabunalan niya. Mahita, fi qulubihim maradun, fazadahumullahu marada, walahum adabun alimun bima kanu yakdzibun. Halom sin jantung nila sakit. In sakit pag yanon halom sin jantung, sakit di kaubatan sin doktor diha, lauman sin gumiin. Sa kaubatan siya sin Quran. Mana na bangin Quran sumud palom sin daghal, mahinang sabab suran pag-iman in, ambok mano siya. Bangwayron halom sin daghal niya, Quran, maluhay, gumawa, in katan, pag-ianon, pag-iman, daawa si mano siya. Bihan niya. Sabab may ta, in pag-iman, laong sin Rasulullah, hitagbak sin Allahu Ta'ala palom jantong sin mano siya. Pagtagbak madto palom sin jantong, sumahayain jantong niya. Nawang siya halom sahaya na, kakitaan mo na in ayad niya mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kakitaan mo siya timibot imingat sinsara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kakitaan mo siya magtuyo umapas sin labi marayaw dahil hamarayaw pa. Bihan in pag-ianundunan mga katotoy mga urana ka ng Islam. Aun sakit, fazadahumullahu marada, laun sin Allah ta'ala. Na, dugangan pa sin Allah ta'ala in sakit yadto. Sin sakit parwaing. Ngi, lumabaw na sambil iningi niya. Jilaka, lumabaw pa in jilaka niya. Biha. Uno-uno sipat mangi, piag mangi, yaon doon kaniya katantan. Nasa bihad to in hinang nila, bihan, sabab ha, waktu zaman sin Rasulullah SAW, timarang innifak doon ha Madina. Ang kanawayron ayat, masabot ini pagnifak dito ha Makkah. Sabab in tao Makkah, di sila magpuputing. Wayron Quraysh, misan nambok magputing. Di nila misan kaingatan bangon yung pagyanon puting. Bihan, tanda niya Abu Sufyan. Abu Sufyan, way pa siya na hinang Muslim, nakakadto siya pa Rome. Nakapag-alop sila ban Heraclus, amo na yung emperor in Rome. Naus, laong niya ronhan, hisiyo kamuronhan, amo in kampung laong niya sin nagdaawa nabi, dito ha Makkah. Laong niya Abu Sufyan, ako laong niya. Nakarikaw lang niya, suok pamarika ko. Kamu isablong niya, iban niya, doon kamu haulihan. Kamu haulihan yan, bangaon hibayta niya ini puting, baytaan niyo kako, sin puting niya. Lang niya Abu Sufyan, bang bukon pasal sin luman ko, maiyan ako putingan, hawak tod, tumanghimuting na ako. Da sumawa biyayta niya ang katan, pangasubo, bunal katantan, sampai ubos man siya piyang asubuhan na ini Heraclus, amin emperor in Rome. Wayro ni sabi ang mga katarangan tuod sabi siya nagsahada. Sa sumakawa, nagmunakon siya sin in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan. Bat hambuk din ha mga pangasubo lang ni mga miyakad kani mga nakura alam sin kauman atau mga ipon lang niya mga ipon mga tao malamma nabiyeta niya ingkatan magad hapang hindo sin Allahu Ta'ala labay ring haraak niya makaunay malamma katan sumud magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala haulihan ng mga tao altaan tao kawasahan bihan niya na amparoon hay ni maglibubong in hiwal sim munapik halaw man sim mga pagkawasa ini, pagalta ini, pagkatanya doon. Mataod sipat sim munapik na sabot di, rita na maurol pasal sin makahaba na yung waktu na to, hangpo tagto sipat. In paraha bariman kakunahan tarayin upat sipat na sabot na to. In ha kapir amurain duayat to.
pasal sing katakabulan nila. Di tumayma patumtumon. Biha. Di tumayma paanibun. Deng haununo na kakahinang mangi. Di la sila manayma pasal sin katakabul. In katakabul yan sifat iblis. Amo yan, mga katawtay manghuran na kama Islam. Na mura-murahan in pakaradyaan ini. Siyabot ta sadya ini sabab na bang biya kita-kitaon mo into tumpukan ini di mo ini mapapaghambuok. Haamin paghambuok kapag aga mamatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sab kanya-kanya aun titindukanan singkatan. Hapuson ka magpahambok kanila. Makapahambok kadya kau kanila bang mulara kunin Quran. Laung sin bisara revision mo yung Quran. Bising kaybanan kahula-hulaan hula Islam. Bihan nagngan sila in hula nila Islamic country. Sa di nila pag-applyon in amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Hambuk dahalam sindun niya ini nagpapakayhayan. Amunin magdak pahinang marayaw, maglang, daing hainang mangi, amura in Mamlakatul Arabiyatus Saudiyah. Bihan. Nasabihan, kakitaan mo in luparagbusin, nasabot tayo ni katan, halawm sin uno nila. Halawm sin hula nila. Nahabiya sin mga kiyasakupan sin kami na kaunayan to, sampay sin mga magdarakang-dakang hakuan niya on katantan, imiwan magpatumtum hamano siya. Bangkaw na laong patumtumon kaw nila. Biha. Aun waktu mag-alukakat sila biha, di mag-amuha, bisara. Bang mo mapatumtum imena dya kaw sallo alan nabi. Salawat kamo pa, nabi. Kalupahan nila inahinang nila ito katan, maggulgul sila. Magtuy-tuy magsulot. Bihan indayaw nila. Nampahabayaon, hat-hadya madi mag-amu hakabtangan, biyasin bantabuno. Di na sila magsulot. Biha. Naada pon magsulot kita nurun haakamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuan hindi magkapinda ing kabudnalan niya, ing kamatanan niya. Sababing niyang katanda ing Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة في الله ittaqullah waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Mga katawtay manghuran, hitutog na tuin, pangannal na to, inudyot pamaranan na to, amuin magtawakkal pa Allah subhanahu wa ta'ala, siya nain, dimihil kato simparsukuan na to. Iban asal da isab kita siyusukuan sin, parsukuan ta, mabaya kita ibandi, alaw man pa kita sin, kandangan sin ina na to, aun nasaan rijiki na to. Sa kainuin rijiki yan di na to, maubos di hadunya, di pa kita niyo patayon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan, at inaway hikasusah, sabi ng Allah ta'ala di magparapat, bangkaw si musugpat kaniya, labi impanugpati niya kato, dahil simpanugpat taharap kaniya. Bangkaw sumuok kaniya, hangkatikang na insya labi rin dito, insya sumuok kato. Bangkaw sumuok kaniya, lang niya, hangsaang sumuok siya kay mo hangasta. Bangkaw sumuok kaniya hangasta, sumuok siya maun kay mo hang dupa. Bangkaw sumuok banto kaniya nagpapanaw, in Allahu ta'ala labiin kasay harap maun kato, dahil sing kasay taharap kaniya. Hasabab to, di kita makapalabi sin uno-uno na kabayan tahinangun buat malainkan subay hadya kita mangayo tamang daing kaniya. Di sa ini kita makahiwal bang kita rin pahiwalon. Amo yan mga katawtay manguran na kama Islam,
Biya na sinyadto, tumtumon na to. In Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagbayta kato taniyo. In aginya, iftaraqatil yahud ila 71 firqah. Wabtaraqatin nasara ila 72 firqah. Wasataftariqu ummati ila 73 firqah. Kulluhum finnar illa wahid. In Yahudi, mapulak kanat sila pagkapituan tag isa katumpok. In kapituan katumpok palabnar ka, manuytuyan. Hambuok dah, dahil hatumpukan nila. In makasud. Amo rin mga bariman. Pa Allah subhanahu wa ta'ala. In Nasrani, bahagi sila pagkapituan tag duang katumpok. In kapituan tag isa, manuytuyan palabnar ka. Hang katumpok dain, palam sinsurga, amo na inna marat saya ha, kitab Injil, diarasin Isa alayhi salatu wassalam, maun kanila. Dahil hatuhan Rabbul Alamin. Laum sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mapulak kanat dahin umat ko. Pakapituan tag tuong katumpok, in kapituan tag dua, harap palabnar ka. Hambuok dain, makasud sulga. Bihan. Naamo yan, sarta yarin bin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato tanyo. Bang biadinin kahit nato makasud madto patumpukan hambuk kento. Inagi niya. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qal man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Ingkatan lang niya sin ummat ko makasudsul ka. Amura hindi makasudsul ka, hindi mabaya sumunod. Ilom si mga sahabat ya Rasulullah, hindi mabaya sumunod. Insambag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hisyusim magtaat kako, amuanim mabaya sumunod. Hisyusim magmaksiat kako, amuan hindi mabaya sumunod. Palam sin surwa. In kamaksuran niya, uno-uno hinang hapag-agama, wala na nahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tangkis na kamo. Supaya kamo rin makasud, patumpukan, amo hindi makasud, surga. Bating yan tiyan, tutuod sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na murah-murahan, in waktu na to, yadto, papagbarakaton kato, tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, naraak kita niyo, papagsalawatun, hanabi na to, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in salawat na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibadat na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ba't dia akita niyo? Bukon panglago kaniya, bukon pagbansag kaniya, bukon ibadat kataantan, pagtaat na to pa Allah subhanahu wa ta'ala, yung pagsalawat na to. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al istima'ana hadha istima'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyya wa la mahruma. Allahumma ij'alna min ibadika as-salihin al-amirina bil ma'ruf wan nahina 'anil munkar alladhina la yakhafuna fika lawmata la'im wa 'inna la dhalika wa qawwina alayhi. ويسره لنا وانصرنا على من تعدى حدودك إنه لا ناصر لنا سواك ولا مستعان غيرك يا مالك يوم الدين. اللهم إنا نسألك نصرك وهداك وعافيك وغناك. اللهم اجعلنا فيك راغبين وفي جنتك طامعين وعذابك آمنين. اللهم املأ وجوهنا منك حياء وقلوبنا منك فرحا. اللهم اسكن في نفوسنا ما نسلم به جوارحنا لخدمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله. استقيموا صفوفكم فإن تصفية الصف من تمام الصلاة. صلوا صلاة المعد ولا تختلفوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى
ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل لا إله إلا الله. اللهم إنا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومن أحسن
أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.